sitok bana idang kekan Tuhan toto kalak sitok bana. Ku katakan bujur man bandu o Tuhan, alu bulat ukurku, ilebe-lebe dibatasi deban, rende aku mujikam, jana muji gelardu. Erjimpuh aku ngadep ke rumah dusi badia, ideng keken Tuhan toto kalak sitek bana. Erkitekan kam setia dengan tetap kekelengendu, enggo icidah kendu maka gelardu, ras perintah du beli nenasangken kaipe, tupungku lebuh kam ia lo indu aku, alu gegeh dui pegegeh hindu aku, ideng keken Tuhan toto kalak sitek bana. Amin nape kam si meganjang na, ipe kena dunge kalak si meteruk, kalak megombang laban cicebuni ibas kam nari. O Tuhan, kelengatendu tetap rasa lalap, bahanlah serta dahin singgoi benakendu, ideng keken Tuhan toto kalak sitek bana. Alleluia, 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 alleluia. Kam Kap Petrus batu sin teguh, rasi babo batu palas enda mekupazakan gerejaku, jana kini rajan kematen langasup nalu kencang. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan kap ras kam, jana ras tendindu, ogen ibas Injil sebadian nare rikutkan Matius, kemuliaan manbandu oh Tuhan. Ibas sada masa, kenca seh Yesus i daerah Kaisarea Filipi, nungkun ia man ajar-ajarna nina. Nina kala, ise nge anak manusia si suruh dibatae. Arjabab ajar-ajarna, lid ngatakan sa maka kam Kap Yohanes Pridikan, lid ka ngatakan sa Elia, bagi pelit ngatakan sa maka kam Jeremia entah pesekala ibas nabi-nabi si deban.
isungkun Jesus ka ajar-ajarna, tapi akap ndu isi akuenda. Arjabab Simon Petrus, kam kap Mesias anak dibata singgeluh. Ngalui Yesus, o Simon anak Zona, ketuahan mekam. Sebab labo manusia ngatakan sienda man bandu, tapi bapangku si i surga kap. Jangan aku katakan peman bandu, kam kap Petrus batu sin teguh. Jangan ibabo batu palas enda meku pajakan perpulunganku. Sila tertalukan amin pe alu kinirajaan kematen. Kuberikan meman bandu kunci kinirajaan surga. Kai sira kundu idoni enda, i surga pe enggo kap irakuti. Kai iyo saridu ibas doni enda, i surga pe enggo kap iyo sari. Jenari ikatakan Yesus man ajar-ajarna, gelah olai turi kena man ICP, maka ia kap Mesias seipadankan di bata. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Nade Bapa turang rasenina, tupung sekal jelma atena nguji kebenaran karena sada perkara, megati ia ipersungkunkan perkara-perkara serkanditan ras objek sinujina. Penungkunan yarahkan guna ni siki ngasa ija dauhna jelma nandai tah metah kai si isungkun kempakna. Adi penungkunan ijabab alumahuli, maka ia kap simaba kebenaran. Ras adilah ijabab alumahuli, maka ia banci ia kap lalar tapi perbual. Bas ogen Injil itegaskan Petrus karena penandaan kini terkena nandangi Yesus selaku Mesias. Yesus nungkun kempak Petrus, adi nindu isa kina kwenda. Petrus ngaloi, kam Mesias anak dibata singgeluh. Petrus mereka jawaban si benar kel, tangkas ras bagas. Jawaban Petrus enda ngewakili penandaan kini terkena nandangi Yesus. Yesus jine ngena kelatena jawaban Petrus, sebab kini terkena lah tergantung nandangi kai nina kala, tah paksaan, tah bual, tapi arkiteken pengalaman ras penandaan gelo segedang-gedang wari ras Yesus. Ia nandai ras ngantu si Yesus alu pusuh ras prokurna, seh maka ngasup ia mereka jawaban si mulia alu 14, kam Mesias anak dibata singgeluh. Sakatan sie Yesus negaskan, maka jawaban kini tekan sini berikan Petrus labulah sada jawaban arah pribadina jine, tapi arkitekan ijemba pasu-pasu di bata. Seni naras turang kekelengan, kini tekan Petrus ipertanggungjawabkan alu tuhu-tuhu, perdandankan jawaban kini tekan si benar, maka ia jadi pepantek ras pemimpin gereja Kristus. Pemimpin ajaran kini tekan sila banci yoleikan kaipe, sebab ia paguh, tegas, ras megegeh ras pe keterusan ipasu-pasu di bata. Kai sinanami Petrus sinanami Eliakim bin Hilkia. Ia dipilih di bata guna jadi bapa keempat rakyat Yerusalem ras keempat terbuk Yehuda. Ia dipilih di bata arkitekan pasu-pasu ras kuasana. Si sebabkan perbahanan gid ia ngikuti perhatian Tuhan. Seni naras turang kekelengan, kita enggo ngikuti ras iangkat jadi anak-anak di bata. Harus pang kita guna buktikan asa kai belinna kini tekenta kempak di bata. Jawaban tah pe pengaloi kini teken iperlukan kal guna metah kualitas kini tekenta. Bas mere jawaban karena kualitas kini teken lah perlu kita ipaksa tah ikut-ikutan ras jelma si deban, tapi kita mereka jawaban karena hubungan persekalakan ras di bata.
Mungkin pe bas kini teken kita harus surang ngkenengi pemeteh ras kepentaran di bata. Si dalan-dalan ras keputusanna lah terkenengi. Te lah maka pasu-pasu di bata lalap nalangi pusuh ras perupurenta guna mereken jawaban nang dangi kini tekenta kempak ia. Liba